Alhamdulillah, thanks to the amazing support from our donors, partners, and volunteers, Global Ehsan Relief Indonesia was able to reach and help 10,853 people in need across 7 provinces in Indonesia during the month of Ramadan. The distribution locations included Aceh, North Sumatra, Riau, South Sulawesi, West Java, Yogyakarta, and West Nusa Tenggara. Here are the humanitarian programs we carried out: food aid distribution, iftar meals, iftar and suhoor meals in the last 10 days, takjil distribution, wakaf digital Quran Braille, wakaf translated Quran, wakaf Quran and Iqra, zakat distribution, aid clothes shopping for orphans and underprivileged children. Syukur Alhamdulillah ada dapat baju lebaran. Kami harapkan anak-anak yang lain di luar harus dapat juga. Saya mengucapkan terima kasih atas baju lebaran untuk anak saya. Kami sangat bahagia dapat baju baru di lebaran ini. Al-Quran dan Iqra-nya semoga bermanfaat dan dapat dibalas kebaikannya oleh Allah SWT. Kami merasa sangat terbantu dengan adanya paket sembako yang diberikan oleh donatur. Saya sangat merasa senang sekali karena Al-Quran digital ini mempermudah kita untuk membaca Al-Quran. Pen yang kita pakai itu akan mengeluarkan suara, itu membantu sekali sama kita yang tunanetra. May the blessings of Ramadan continue to flow to all the generous donors who shared their kindness with those in need, bringing smiles to their faces. Lend a helping hand, help to change the world.